Kwaku Manu da ben ana say nyansa we eba wutrim. Kwaku Manu jai say nya atwem no wonye ni papa o sa boy a wo kasa sisi wonye ni papa wo ye nya atwem na wo sa ye bayibonsam abusia asem no enya ye beef enya ye beef enya Kwaku Manu finally on top reply Bigscout Media na prempe concerning asma Kwaku Manu kan ya Bigscout Media ebe fire no Kwaku Manu so aba bontene or so aba reply what the beef no echo next level enya simkuma aha Bigscout Media let's say any mo over like if video no that over subscribers like click notification and turn on latest updates aba tire wa adwen da ma me e wo comments especially baswa no achi video mo for so enya bi ahwe ejenya nim Ghana ha yenim the echo so back at 2024 insult in politics that was started by NDC Yejina Yahweh Jonas Young Don Kevin Taylor and Free Mind atem the day song especially that on 2 any asande for the yehuna mane won kwafo we monsa no da bia no pa wi ayule so musi yesu ani o mu ye da chewing stick para so no bi yes o mu yi o musim o ko wi o momone na no mu de yi o musim di ya tema no pa wi anyum de ye hene ye nya mekese otumfo de no mpipwi fom ya ngasa ye kakwa na muzu o mu nya nkwase akeka no ne ade Kwaku Manu no meka hwe but all of a sudden 2025 na actually just mo tane insult no I say o mu twa de ko Mahama so kakra no Kwaku Manu yin ti se ne Mahama en hyemra ebetia sa ade se obi di president atam ye hyemra entia me di so twede amponyame adom bia ho ye me din de Kwaku Manu na me kasa kire badwomba na ade ba ko ameke yewura Mahama ba ye no kwasem ye the politics to nchen a mo me yanka no papa ne boy dwuma o ye adwuma papa no kwe se me tu kwan se a me benanti mu se ya na me ba ya na me nya dollar kakra me ba na ma benane o be ba na dollar ne ye bebre nanso o ha bia na me check dollar no me hu se me ba no the dollar sem be kofum but eye me de enti me den se wo Ghana na wo to take it akọ China wo to take it aba US wo to take it akọ other countries ya ana be hu se wo bre si a dollar ne ba fom no e be boa kontofo wona wodi dwan kasa de di kan no na de ba ko me sere papa ne se wonya mame ene Ghana fo bi e be fo de me kan so because me kasa kire ba dwemba me sere papa John Mahama se me confirm na bi mra se akora bi ana panyi bi etimi di phone si ne ho so etwa te se de me twen na okasa wo tumi mu ende ahoodi mu se ase won so obia wo mu obia obeha no we bia papa John Mahama ye president no wati na tem sebi no watimi kasa wa ye kwasia wa yetimi fo no no obehwe mu kura so na nipa kro no sebi o do ono ane gina ho no obeha no obi di camera sin so na wo ye papa efense ye wura ohene pon kese asantema nyina wura otufo na nipa ne timi sebi wate Ghana o woni abrochire no watimi sin kwasia obehwe no na wo bi di ebia papa despite atem papa Ibrahim Mahama atem ofori supportem that say esikafo na ye ne nim so mabie bie adwuma man kofo nya bi ye no na nipa timi de camera si no so wodi na atem atitu ni abrumpon bi a sebi wona omufie sebi o yan shada ante wo antete won a omuni bu a ya reject wo omufie no yen famra bi mehye ba bi kitua bi na se wodi Penyah tem firi wakoma mu di sofo bi a won kan watem Penyah bi a won di watem o me kan wasem na utimi kan kwasia jimi fo ne ade a papa wodi atamba ko a 1 year ebema sebi enkwasia fo bi e won be firim because sa ye mu ade no wo mu ade afadu ma me no papa no matem na mra ne munya den ma ye aye so minim se de meken wona wo ye badwemba ye nyansafo ebeti de meken yase obi papa no mu di na tem for nothing wonya ohwe ye mamra bi mehye baabi enumu ana Bigscout Media na prempe ebe fire gwagwan ka jese de Kwaku Manu oye nya atwom Kwaku Manu da ben ana say nyansa we eba wutrim empanifo se si yankan di wachi a aya na eye o se agro no ede o ti Ghana unim dia koso for the past almost 8 years muni Kwaku Manu da ben na ba bontimpo be ye video ebe ka say Ghana mpanifo atem didie no e wo se mamu anu o ma hye ase no o mu ntwa so
wote ho saa nkofo kuro ya na omudi atem yi omode nanade danko Kufuado anim eye form obi de se twene Jonas odi nanade danko Kufuado atem no na wo di yewura atem esu ye hu se Kwaku Manu oba abontimpo ebeye video e condemn ye saa wonsem ya ene wo kan ye hu da se Kwaku Manu utimi ba abonten ebeye video se emrantie a omudi eye nanade danko Kufuado atem emrantie a omudi yewura opemso atem no omuntwa so Kwaku Manu jai se nya atwem no adane de nyina aya na woye ho se opese nkofo hu se woye nyansani na sa nya atwem na se Bigscout Media ka che Kwaku Manu aye ne yawo se ahyiw ni aba ene Kwaku Manu so nya betira betenase YouTube so camera si nim ene ode ma Bigscout Media wa Mobi gawe wodi woni asim so pa wadi matam 2 years ni ba me feel woni madiko na me pese me feel da but me ho se sebi me pese me wisu wasibi ana me pese me dia abotre na ne wo kasa na ho se op trend op so ne menya beef ba me sebi enye obia na me ma ne kwane ne ye beef cause ye ma utro se kokum abo wo soma in terms aya me ma me semi bullet e wo kotre ho ti komai ye ma metro se me kokum abo wo soma aya me ntan semi bullet awo abo akotre ho because enam papa na me pese me de metro kum just watch check social media we so ye won kofo bebre a o mati matem obitimi di matem back and front na so me man platform batene me no odi nkomo ketu abi wo sa abo we se me pese me bo odi kra we me na me yes a video we se yam famre bi me sheba bi ketu abi me anam kan Penyah dem firi wakoma mu ti sofo bia won kan watem Penyah bia won di watem won me kan wasem na utimi kan kwase jimi fo ne ade a papa odi atem ba ko awani ya aye me na me ka asase mo na me pese me bow wayi wa voice na wo say ti nkomo ya me no di no aye me ankasa na me ka asase mo obi asole odi atem na me be kire wade se wo unhua de na wo do tan ne kasa okay dani de nyina aya na wo ye ohun se o pese nkofo ohun se wo ye nyansani okay jai se suban no okay na wo ye ni papa okay ye te Ghana okay nkofo de ye nana otumfo se tutu ani ma ye form okay adi eye empanifo atitru ani ni ntini o ma di o matem ene de wa ba bonten okay ene de wutufo okay ene de won se kokohwe de ni nya ne eye akoko it won free won embrafi okay jai se nya atwun adane de yira aya na wo pese nkofo wo se wo ye nyansani okay Kwaku Manu de o ka no kore wonye ni papa okay ye mudi esori gira ho e kase tiaye wonye ni papa o sa boy ya wo kasa sisi wonye ni papa wo ye nya atwum na wo sa ye bayibonsam wo ye bayibonsam ye ka asantefo a tiemi ye ka asantefo a omo ya penfo e ma asanteman koso a ye wo me ye pio a dance me maame efira manchem sebi me di ban ade nnade e wo manchem bem ade e wo manchem this year namgina hai me bitimi kopra manchema konya e ma ne yi me ma me te aduane de e ye oboase aduane de e ho na me si dan ma me ma me wa aduane de aha so nyo de na ye tete me papa firi ni wadudu ase me ye pio adanse me onya santini nsemi
aba kan ma ye kra ne ye ne adansefo ne start si esi dan adansefo tin koma me no di no ene me no di nkoma pa tie me wo ye nyaatwom wo ye nyaatwomache wo de ese me wisuma wo no ena pese wisuma me wutimi blackmail me wutimi se me magana fo da tina de bia me se me kasa kire badwemba menim da wo ba internet so ba me ba internet so nyene tin koma me no di no ye won kofo bia wo na ebia wo na wo kire o internet na hwe wadi matem ye be campaign me hu so de me betena ho wudi matem wo utimi di asofo nyina atem wankasa wotuo ha na wuni na atem utimi di camera on fele ade o utimi di se upu ho ana wo fele ade a mimi sei ka wo nyame da ana se sebi wo ni papa bi ma mo benben wa ho kometufo se wo nkofo bi ho ana wo ye video wie ana o ma mo hwe ansa na wa postu ana wa wo ye video wie ansa na wa hwe ansa na wa postu a trust me nka dako obi betufo aka to say ebi abema mesrew aso wadi Kwaku atem ana wo de mimi ye video a ye hwe ma wo nti obo midin na wo di matem a ye hwe nti menua nti wo dwine sika ho enko a na so le wo di matem onse me nka wasem da wo onse me mpefo se wo di an ye bo onse me nka wasem da na so aye me ko 2 years ma me nkire omu se me ye nyaatwom de a me kire omu wo ye nyaatwom papa o ka ade unma de ni bisao evangelist ade unma evangelist ade sabi Jonas mo ni o mama ka o mama bi radio ni ade o mti abrochi o ye social media sisi ene a o so mu didi sabi empefo atem o Ghana o mo started abe ni bisao the person me ka o se wo na wo ye nyaatwom o se ene na me be ka etem didi ho asem o se ene na me be ka etem didi ho asem ko back fatam na de popular Facebook menim se satam no na wo so wa bia wo Facebook se satam na wo Facebook dia ko back ye start shen ko fon kuransha start say ye tun ko fofo ye start say ye kan sama man ko fo asere no ye fa TV de enton chen me start back to social media back to back go back ye ko heta ye start Facebook ona ntina me ka o se wo kai ade obi a wodi atam na wa abrochire bia no sua ade ba no ade akora because on start atam didie na ade hu onu didi evangelist fence o su bempa odifo atam he no didi papa despite atam na wo didi a friend say one no ade ni there be one na ade fele no satam na yakufu ado time kura satam yakufu ado time kura satam stamo say diatam satam no be use the word say sabi o e man panyin ti ho say ye friend say bibi me pese me use words ni wa ha satam na wo prempe na wo hin wo na wo hin eya mi Kwaku Manu me mitire na wo se me ye nyaatwem no me na no solid na ye obedi DVV je akem odi si ye man so me obeka chem se me ye okot satam na me bisa se wo hin na wo yi ha true identity ne papa this particular jado ye biye se uko hospital ne moja short to hospital sa me kaka wo se me kaka Ghana fo bebele me kaka Ghana fo bebele na maka wo so because ukuta short memory ntu o 20 tie o 20 me o 20 edu de bia woni me no kure pa se o 20 untimi famento fo wo o de me to form o platform ne kuta o de me to form o platform na me de me be yo wiase me pese me nya abotrema o me pese me kasa finti se de o kasa because one na ya hwe me no se bi de bia me ka me se me na mo a na bi de bia me na ma na me ko hia panyi bi
nam koshia ma me bi sebi o na hwe ne dibra wo na wo kase Kwaku me hwewa eno ne semi kunan na say to me for catch them say Kwaku ade ya o kasa nya abotre because one a wo hwewo no sabi anya nkoda nko ane hwewo obu okọ kasa wo hwe me a aya na shock me ampa wo so me kan ya won wo pa me nka videos why no abowe anti emba mumu bi say amuni eni monyam no se mo be kam ya asemo a aya na me de mani atumpefo say me pese me ye me ho fin te se de wo ye ho fin sa tama de ni si na na ado so ye wura na na ado akufo ado so wo di na dem sa eyen sa tam na wo ye typical MPP na we sabi una wonim nyansa nti wo de wonim nyansa wadwene mu do wo ye badwemba wo ye nyansafo wo dwene se sabi enipa enti wo de wo ye okay se wo ye MPP ni but obi ye NDC ni ye case wo menim se de wo no makurate wo ti we menim se de wo tete wo ma nanso me akokora a me ti hoyi wo pese wo tena wo Germany ho se hefa ho na wo kire me Kwaku Manu de memenye wo ewiase wo ayene ba nya abotrewate na kom do sese kura wontimi fa wonsam yenu sei endidi na ka fani afampom pa kan chesa bonte so fo me fa nko onye madam foda me no nkasa wo fon so da enti no baby a wonam kura nya ho na menam enti o two time ana o person tell me say o time I am serious. Radi hu mobo mama ho brasi am de be kasa se de me kase ya mama botre papa mama botre papa na sabi do wo kwasea emre se wa obetete no ba tin a wo chim wo de wa wo ko na ye ni no ti no ye ni ye bresisi ye ebi bia mitimiti onkomo bia na ho ye mwo mitimi hwe odim agai owo bi a wo ben no wonu obi da sole sebi ye de ya sujafo ye na me baabi na me bisa se sebi one ne da sole nso kasa wote otimi tu fu ma wuti na wa ana won hwe videos se waka Kwaku Manu asemba ko onfiu waka mienu onfiu mi ensa onfiu en na onfiu utimi betra social media so ka me se me magimi me yakwasea ba ma kwas utimi timatem utimatem stay bia bi bro life ni de ko hefa oje dey me meje dey anasi kanti umunipa me etira me ka wo say so se me yenya atwem ana bia John Mahama ba power yi ana me beka say atendidie ho asem de antime ka wachi sa wo wura fidi me ka wo evangelist ade sa why na my evangelist ade stop the way ade ntimi twa take it kwa America back to back many ade internet ne so satam na wo he na woni Ghana sana wo internet ne so sana wo internet ne so de awo kaya na wura fi breaki se sakim didie na wo didi no me be stop no me catch ade se opa won kasrum la for me stop no atam didie satam na yewura na nado na ne wo power me see your papa despite no one wadi ni sika ni bibia e ma YouTube satam na Peace FM e announcement say ye pemoja di amankofo wo ko hospital na emergency a ye nya moja amankofo papa we years had you more than 5 years and comfort wo mo ankasa so etu wo mo homan a wo ankasa betwi wo mo moja to mo betwi wo mo moja o kwa ni ama ono ma ni ama bibi kakana de ko nanso ade be dictate papa despite atem de ka me pesa meka ana papa despite say pa no twa no wojai an wojai ade na ba bonte be ka say satam wura fi a kawa ampe ehye dankams ulams ne money owusu bempamo ani aso from pefo ni nya kire so me okotofo urafi ana wakai epe wakai
many a day chinemu back to back about satam kwana menya sade ni bida so obi no obi kɔ banta the tell me ma there platform no ma hu se we do level if you okasa kura president te no ma hu se we level nkofo hu no the tell wo me mfie wu nyina ne se wo no yenya hu etu pese o de me fo cause kraman eka nipa enye news nipa kaka kraman eye news etima hu se wo pese o de me build o page na nipa hu so what I say anything I mean feel from da near me feel and the crown say me feel kakra bi ba me pese me no kono me kaka on something na we chai de wo ye no nya atwom sem ni chai me nua kakra ba ne di ma wo that time no wade adi awie ka wa no tum okay many are there your back and front to our internet and so site time that Facebook na popular and this na TikTok abeka ho Facebook ya popular and YouTube so trinity that time YouTube trinity that time site time kwana many are there your back to back no na site time kwa me start many are there start no na YouTube yentuaka wa Ghana YouTube ni yentuaka wa Ghana na YouTube nya popular e wa Ghana na ye Facebook one na hwem sisi ane kaya on se Kwaku Manu start here ache Facebook ache they do Ghana US satam na there wo normal wo ye me hu video wo de send me sumi ye video am sumi tim de send no ade be di satam Vivian tem jina Vivian je so emu sembe me Kwaku Manu am jina hi na am stop us ade by US or Columbus Ohio Cincinnati look me be to US and madam for back effect ya year fan say PK fam say do be take it mama mama Cincinnati e Columbus Ohio Cincinnati and am pa me call ho say be ya obekọ ade fie kura ne hu cause na da ma ne hu aye hu ama Ghana fo hu say ne hu wo ye wro fa physical bobo otuokun so ye wro fo bekun satan na me bisa say wo bo we a wo ka say na we hey internet in control the any Kenya internet in control go back because the me hope for there say me mad there enti titru ni abrempon so engu ni penimase ade fie satan me ba ma me hwe me phone say satan ade kwa yire kwa no man kan picture mene ade na akasa kwa no mene ade yire kwa twa picture that time wo nya twum wo anamo kasa ni pankasa ni tinu ade na mutumi ya modesa na sebi dia na no me be kasa wa bonte no wo ba wo ni tifie ni sebi wo betimi no ma kasa sa ana wo nyini nkwa akiri aya mu no obi kasa wa internet nso Kwaku Manu wajimi Kwaku Manu ye nya atwom wo ye kwasea se de asa opesa wo dwene ma me no bro mitimi nwene ma wo tie me mitimi nwene ma wo da o tie nkoma me no dim wo mitimi madwene ma anwene ma me wati asema me no ka no the person hwese me hu pictures a me ne ade twa that time me ye nya atwom picture we ache yi phone we picture we a me di be che we ache pa wati ase ekwa me fa so me kwa ade fi picture ama photo me fu Kwaku akwa no obekun woni ma me wota ne nam obekun me si an me so me Nyankopon ho mama vaada Nyankopon ho me so me wo so fo ma me fa de mama vaada on so ta machi e wo mpaibom etinya ade ebetimi di ne sunsum se ma be huahua me da ba de aka ne yanka no ayi so sata ma de ebedi di atem ka se Nyankopon kura ni ho man kofo she Bible Ucha unim challenge from that time. Unim threat by so that time. And they are back to back. Unim challenge. Any threat by so that time. But the sound crew now you did. Women person me feel me. Person me mau as me any opportunity where so we cry my music. Some mau even cry me do when him cry by me video me cry no. As a with me mammy baby because a opportunity can see a pan and the amount.
advert kese na me ma wo no me ba me pese me bobo din bebre so what you say a platform kese pa na me ma wo no tie me brand no kwa me de ka wasem kwa no de Nyankopon ase se ka me pese me ye me hu fin a ka me do be to level me pese me ye me hu fin se de mo ye me hu fin na ho e ka me de mo wo ka me do be to level sebi sa kanfo na mo na mo ye di asantefo atem sebi akanfo na mo ani ntiye na mo ani bie bi no do de bia me hwa wa na mama fele ati eni bie de wu eye ntete eye fie ipa utimi o de pipe wan hwe asebi na no na akoya de foforo ati so utimi o de pipe na akoya de foforo we ya me no kan se me even me wo me boys bi wo kwa me dwene ho ka me no mo kwa dwene ho kwa ka chom say be be so so kwa ko be ka te me on be stop me say bla oh dabi my man platform me wo nkra me no na mo ni nyansa fokin on be ka say oh wait dabi we dey my man platform we sa picture we eh ya their wife evangelist are there the wife ni me ho fe pa uhuna adam hunam say hey mami oh kama say na Uma yere osibra mi tunu for wontie eni sa picture we ade picture the wife picture me kwa ade fie eni ade na nkasa ni so wura fie am kawo nipa me ne ko ade fie taba me ade to ye interview eni ade fie ye to ye interview eni hwe aya munja anya twom sem no anu kwa date be phone de be ma wo jai munja anya twom no nyatwum anu 2019 onu kwa 2019 na kire ya 2019 yayi asine be rom 2020 nanso na ade ya se ba bia satam yewura kufado na ne woso omanpenya no woso yewura kufado nanse ya na Jonas mo be start nanse ya Jonas started so kana gene adi how many years mini pike na koye pike mini pike sa 2019 na mini pike akoye ni ayi ntwantro offense 2019 phone picture bi obetwe bi de be ma iPhone any other phones ni na sata me ba ma no he ade dia tamsa WhatsApp chat no say picture bi abetum mistakenly ubi peke a ehwe no news but no, you're not going to say when you're assassinated before Wafa. No, I don't know your boys in school more than see. But who said I didn't need justice? And I found what I tell you say. Because what I want to say. Satama Ade Kasa, we are seeing now you ding Ghana, the Pia you ding. Sada stop come cost of making him say that time. I saw for work Ghana, and yes, he can for work Ghana. Kaya bomba baso anon kwa ho kaya bomba baso do be che me ka Kwaku beje do be mam sika Kwaku beje de ko be che me gan that time Kwaku beje because na ma mo die from wetin bi anta identity sika for Ghana now before there be ka ho asem no se bi Jonas de se Jonas ne o mama ka de bo mo ka wasem a wa fire okeke no adidi watem ade betimi anya wo be se da ko create evidence obe create no osu ade ni made to be for obe ka wasem no wo hye da ko pen no ma bi di ba ebakew mani pa gidi se bi ko usika ko ekuta ko bi wakum ni pa na ade o de okot ni menati mu science bi design bi ni ade bi ba be keka ho ha minia o nka no pressa o ka chem se me ye nyatwem nene ni ebedi agro internet so na abeche me kwa me faso kasa na obi akasa Kwaku Manu wo se ase woni minyansa Kwaku Manu ase wo de ni me mo me ho aba so se me ni minyansa da me mo me ho aba so se me ni minyansa da na so wona wo ye patwempa ye kasa omoti ene obi betimi o ma metimi akasem bi ene ne mfa ba obo bra ko nanim o ya a me nkoma me di medical di ko anim tiripa ni kwa no ko hia saa asem ni bi ni ade a sa nipa ne ba ponte be ka se Kwaku
Sebi, uni minyansa papa because ana penye bi a wafa mu da. Ana me kasa wot. Me sebi wona wotie me ntide bia me kan. Me se abadwumba na etie mi o. Sebi unya badwumba du de bia won ntide me kase o. Obi a wo badwumba me kasa obi nya badwumba chese wagimi o da bi. Sebi obi wo mo wotie asem no sa e di kwadwindwim. Me ana me kase na kase mo krampo no sebi o sebi wo yo obi a wadwene mo do a wo hye de nya fie teteye a ya tetew a wo papa bi a na otea fa mu nkura bre mu asem okura ye ntiase eye simple ntiase abcd se wo obi a wo fie a ye kasa wo tie a bia nya wo na wakopia abrochire ana wo hu wo ana nim se meka wo busuafo na wo hwe mo no se do na meka sa wo nim se meka wo fa asefo no o ma wo se no musika eba fie no wo nim se a meka ho tiram se urade mama abotre no kamdo be to level pa sabi mu na mukopia abrochia mo pesa mo de nkoa anipa ye nkoa wo fie no bro menka ho wati asema me no ka no me din di Kwaku Manu me din di Kwaku Manu ba me fie anoso me ye de hye pa na so me ni me nuanom kasa ebuo ne ani die wom sabi wo ni nuanom keto akasa wo fie sabi wo commande e bi fie wo papa no nuanom ne ade no woni me kasa pesa wo pesa wo yisu sa asesa akukudo de ma memeboa nya botre wate na nyansa ye mfa ne ba kofo ho nkwa untimi kasa woni nyansa ye sua de firi nkofo nche se wa bobre du ba bi na wo a wotu ye di watama ka bon se ye eye se unka bi nhye mu no ye di watama ye ya entina me ma example se ye ne start fighting sa de we se enye ewu akofo ado time no na wo wai Yeni stop that 2019. Yeni ade ko back to back. Ekachi ade se subanu won chai back to back. Na wo way, wo boy na way. Sa small boy we na way, sa guy we na way. Hey. Denya mi ase. Eni atitu ni abrempo mo hwe me. Menim say wadwin mu hantu ba be so ho obaba be yan because wo ye me ho video ayehwe me menim so adwene mu ahanti wo baba be video ama me wo mitimi no back to back se me pese me no back to back me do be to level saa wo no ma nkran no ma bi a wo ba Ghana obi preach nkran no ma enkoda no ma obi preach Ghana no aba hey kone koye adwuma kone koye sei ugu ni pani mas bruta obi a woni freedom o ma mu ka o mu preach no ani wo ma mu tie o da ho no u ni nyansa nse o nyina o wo ma hwe video bebre de ntia me mfiu no wo ye onoma wo ba Ghana wo ye onoma te sa akora wo ye onoma te se wo so ba ma mpanyi o Ghana wo be kum nipa wo a wotuwe wo be kum nipa na so wo fi wo be kum kra no sanya broche kwa na akoya wo ke respect o ye te Ghana o ye ne o Ghana o ba de ye ne be ye o Ghana wo tumi nye min pese me no be kasa rough Awurade mama botre de ene be yo Ghana wuntumi nye ba ye te Ghana ye kurankura fo ne ye no mo te Ghana bro nya botre wate na homa so ne kasa ne sa tu no ye dwa ye num ye yese me se wutumi ba Ghana na wote kem na obi preach a wutumi si kokata se wei enye adwuma enye se opese o kasa ma obi etia wo ye badwumba na ye nyansafo a sabi we say o mu preach a wokoto o mu ayo ana satam ayi preach na wakwa kwose do no ma so for years see awati asori cry oh my me do finidi o preach pa no preach o jam sky femina that time o ma soja ne boys na preach odu o ma na akotam sa machine ka bete sutro kabo hu sutro pa ene mene no ba bia no makono so biti nyansa amedika sani o obiti abrochire ene wodidi penfo atama ondo ono hu no so oti abrochire enti wodidi penfo atama fine Jonas tuwe minim da obeba Ghana so what I say any boys bia keka ho modidi atama o Ghana no e bia yenim da ono obeba Ghana na emom wo mo te Ghana no
wo se wo kakwa wo se mra no ho dada mebo okay se mra no ho dada se mra ho na enye adwuma ayedai bla wonim nyansa mra ho na se enye adwuma ayedai se bi yemu bi ye mu bi ye won konfo mo fafo si o mo so wo Ghana adi ye jimi ye kwasia ejina ye so enye hwe ye nka ho asem eda ho etimi me mfa me ho me example cause ye won konfo ma bobra ye na emu bi no omo ye prayer topic ubehwe na akura bi wo sua wo bi a wote abro kire akura bi sua wo bi a wote abro kire ana meka se omo mote abro kire ndi okodu ondi okọ na ye nua ma ye no mote Ghana ubehwe small boy bi obakọ he ni debrem small girl obakọ he ni debrem baby a wodampo enye na mo wotimi fa phone say na wodi Penyah temtimi ka kwasia enye izo si sofu no si ne kwasia sofu jimi for sofu akronfo sofu azaa sofu enso wonko na so deda obusan se di ntina odi na tema wontimi ma reason ye papa despite mo ho John Mahama mo ho tiemi papa for instance mo ho despite credit edan we ya despite be Sunday and Saturday na make say and Saturday na make say ye benya enkoda bi omba betra social media so edi papa na tem onye hwe ni paneti Ghana haya ti se eni ensade no eni atra ni ton a sa ankora ne tifi omo na edidi omo papa no omo maame matem omo de omo betimi edidi omo matem ba sa wudu obi papa na so obi ekoye entempa na ka police abefawo if you go try 1 week kurawo you go try 1 week pe kurawo police prison and I would men fire nko ayi fani ko police ayi fa bon kokko would you go try just 2 weeks and a 1 month no mara menyini se sa akura no be fa phone enya ne ye papa esa wo prempa wo ti wei wo so wo prempa wo ti wei se wo ye nyansafo na wo ye badwempa e ka me ka asase okura no wo de wo time me hu se wo mpamasem enya hwe bakabo se de Kwaku kan eye no kwe na so de bia obebo mi di won internet yisu bia no o platform bia so no na wudi matem bro ana bibi foforo ho na minim ana memba gatu wa mempa wache wana na sebi o mo mepa o mache wo no sebi wo ka ho ana Radin shira wati de wo ye bia nkoso nyankopon a wo shira no shira wo se watime yi wakoma mu taame no nyame shira wo meme to bia wo taame na wa mama hu se wo taame nyankopon shira wo Radin shira pa why na he set na wo taane se betima kwa wi ya wo ni hwani tini se wo bose wo te asema me no kam ene de mama platform ka krebi that's all that must be coming time yes I we see na say why ya che ntina me feel ne ba na me pese me kakao na uja wotan hu say ye ne start ye no who start Facebook wa chew and say YouTube we ba but me say go back Facebook go because we on Facebook wa che et go back Facebook na ko he no ma ya ye ho obo say nye ne ye ka ho asem Radin shiraw e bia na make say what ase me dey the Kwaku Manu femination actor ebia obekasa bia na ma fiu ebia na ma fiu ebia obekasa me ho bia mu ebia ba o se me fiu sa 2 years ni o se me fiu okay ebia na abeka bia ebia na ma be fiu ebi so na ma fiu cause me fa me ho for na tie nteche dabi obia na ne level obia na ne ana wi asem se wuti ya sabi o ntimi kofu anko no me yefuru ale do na akọ me se de wote no saa na wote o no wan hye de nyantete bia wo fi ana wa be o nti na nipa bi o ma me se hwe obi o ma wo Radin say no one kai ho busia enye easy beefway enya ende ye ko Bigscout Media ebe saba wait for part 3 Penyah Media aga